Dunia Seni. Kita tembusin 50 kali. Di sini. Pak, ya. 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi kita mulai. Kita berkumpul pasukannya. Hanum dek bang. 2 menit lagi kita mulai. Kalau sudah berani berawai, Bang. Jangan dilakukan berawai. Shoki. Oh, coba yang rapi bro, bagus. Hidupin lu. Yang bulat bagus. Di sini jam 3.59, Bang. 1 menit lagi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawai, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bapoh lewat 58. Kami ulangi sekali lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Berawai sudah bisa bangun. Waktu menunjukkan pukul 3:58. Waktu ji Sound! Sound! Hai ibu bapa, hai kajer bedong, hai ibu bapa, hai kajer bedong, wateka sao, Hai ibu bapak, hai kajet bedong. Hai ibu bapak, hai kajet bedong. Wateka sao. hai ibu bapak yang mendong denget, hai kajet bedong, wateka sao. Hai ibu bapak yang mendong denget, hai kajet bedong, wateka sao. Tak pesumbu kuang aja tak baju non keluarga. Tak pesumbu kuang aja tak baju non keluarga. Hai ibu bapak, hai kajet bedong. Hai ibu bapak, hai kajet bedong. Wateka sao. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajak puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajak puasa. Baju busau ngat tenaga singolo beita kerja. Baju busau ngat tenaga singolo beita kerja. Hai ibu bapak, hai kajet bedong. Hai ibu bapak, hai kajet bedong. Wateka sao. Tama ibadang letak pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Tama ibadang letak pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Kajet berdoa, hai rakan muda, buku alma mengatakan rasa. Kajet berdoa,
Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedor. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedor. Wateka sau, wateka sau. Wahirakan lun umat Islam inangan agam dugangan muda pasti tahawa nikmat Ramadan lam sidon sajan jedanya rasa. Hai ibu bapa yang mantang dengar, hai kajer bedor wate kasau tak pesu umbu pesu umkuah ngajet tapajo ngon keluarga ubud amalan lembulan suci Allah ampuni segala dosa tak bubur surau beji oh keji pahala Rabbi han sehingga. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajer bedor wate kasau tak pesu umbu pesu umkuah ngajet tapajo ngon keluarga. Allah nepejen umat lam alam penuh pikiran dengan tenaga guna jimandum bubut amalan urangan malan tanya gereja. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajer bedor wate kasau tak pesu umbu pesu umkuah ngajet tapajo ngan keluarga. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajet bedor wate kasau tak pesu umbu pesu umkuah ngajet tapajo ngan keluarga. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajet bedor wate kasau tak pesu umbu pesu umkuah ngajet tapajo ngan keluarga. Bulan Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia pura puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda pura puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajer bedor wate kasau tak pesu umbu pesu umkuah ngajet tapajo ngon keluarga. Tanya puasa bulan Ramadan bulan ampunan segala dosa tanit lam hati sabilam badan lam lindung Tuhan Allah pelara tanit lam hati sabilam badan lam lindung Tuhan Allah pelara. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajen bedor wate kasau, hai ibu umbu pesu umkuah ngajet tapajo ngon keluarga. Kamu lagi segotu, ibu-ibu, bapak-bapak yang nak di kampung Berawai, kajet bedor. Waktu kamu tunjukkan bak put lewat laminate. Kamu lagi segotu,
ibu-ibu, bapa-bapa yang nal di Kampung Beraweng, Kajit Budoh. Waktu kamu menunjukkan bapa put lewat 7 minit. Waktu ji. Sound.